Bayang ihalong kita duduk untuk biki namar jom bro bawa pala bangga kita kerja baik bro dek hey mana sih mau nak baca isa wes aja nolak so asal mau lawan rolling kendra Pak Jendis, Pak Benar, Pak Beri, Pak Belamo, insyaAllah. Next kak. Tuh, asoma ya, di Ungsoi Sifat lah. Asoma Sifat, tahu.